Ok, ljudi, nije super vrijeme. Glavno napada, tako. Evo kao što vidite. Pada kiša. Ovi sad slučaj. Glavno na minutak je bila počela opet. Kiša, možete vidjeti da soško pobudite od žena. Dobro, idemo se malo kasnije. Malo napati da vidite kako malo pada kiša. Ok, idemo u kuću. Kako ljepše i kad je u kući nek napravi baš ono poklon. A pogledajte šta su mi to. What the fuck? I to je tablet. Ako želite u sljedećem klipu mogu pokazivati šta ima sve natka. To je ja ću dati 100% to je to. Znači, otići na kupiti televizor ili kupili su plazmu veliku. Televizor, kako se zove televizor i mogli su Marku da daju samo da dobiju ovaj tablet i da ću dobiti tablet. Inače da. Tako da, to je to bilo. I ljudi, idemo samo u prodavnicu. Anka ima, a ja neću pola puta malo tamo snimati kako mi bude baterija čitao, pošto mi je 6% baterije, kad budemo ovako malo silazili kod prodavnice, kad budemo tak da večeras idem na rođendan i to je to. Ok ljudi, evo idemo putem, još malo drži baterija, 5% je tak da sad ću isključiti snimanje pa kad dođem sadržam se puni i to je to. Ok ljudi, stigao sam, znači kad mi sam do police. Ok ljudi, stigao sam sada iz prodavnice i sad ću malo da se odmorim pa idemo na rođendan dok mi se malo I ljudi, evo krećemo kroz moju šumu, prolazimo, idemo na rođendan gdje je poklon, treba stići uhranimo. Trenutno vam je 5:11, kao što vidite nisam ponio tablet, ostavio sam tablet kući, te sutra ćemo raditi vlog, jutrašnji ko što uvijek i radim i napraviti to što ima na mom novom tabletu, možda ne znate šta ima. Tako da, to je to. I krenut ćemo i flashove snimati i sve to, još neke igrice i tako. I ljudi, kao što vidite, idemo ovdje, ima ovo ovdje uzbrdo i ima skrećanje. Sad meni baba rekla da idem na te skrećanje jer je zarasla, ću otići gore da vidim da li je zarasla, što je to kraći put. Ako ne mora će ići društvo. Blizu smo tu, nismo baš mnogo blizu, ali evo vidite će, sad ću vam pokazati koliko danima. Ljudi, vraćamo se negdje oko pola 8, pa dok stignemo sve to, 8% baterije, tako kad stignem kući, ćemo reći da sam stignut sve to, završit ćemo ovaj vlog, tako da idemo još kasnije. Evo ljudi, vraćamo se još malo i sad će stvarno završiti, zato što me škola prazna baterija, kad stignem već 100%, šta se vidi. I ljudi, došli smo davno, sam ne zaboravio da vam počne mladu kako stigla, tako da ljudi, i to sam prošao sve to. Ljudi, mislim u sljedećem vlogu i klipu da veliki pozdrav. Ćao!